Pinipai ni pai inkwara trokani Karbi Anglong Women Justice Forum methanga sai hemalong ningkan trokechok song amahange thek arani mesen pen ketalon bangso pen pacheton si soarlo tum akiduk kisung kachetong nang pen kapajok thekji la pen prekjam alam the jongpon si Assam Chief Minister phan panong pen Karbi Anglong disiari deng pinpuralo pajerpon Adapor phai serkep apor pen Karbi Anglong Women Justice Forum MIP Biolet Baby la pen kong chun bang pi Priscilla terang pi pen song alama inthur ponsi Karbi Anglong Women Justice Forum mahang ke thek arani ketalon na jai mek pang cheng pon bang so phi rada mai ke padu pon along mai phi Biolet Baby pen mai chari ponsi mai ke phalam thel pen alu hi ke pachini pon kong chun bang pi Priscilla terang pi pen apor en pon bang so mai long kachop pha alu hi man pen case a Central Committee akong chun bang George Timo Bidisar thang sing timong keve kong chun bang pen ke chenglok break jam soarlo asong atum chetong dun si maya long RDP dun maya long ka chetong dun aluhi atum pen lam theke jai pon ke pier therong soarlo tum henlo aja kong ke thenai bonda nonakar long soarlo tuma phan kachene kaholo dopik lapen ko anma man peng ke long nangji long ledet ason sido Lasinon methang Karbi Anglong alo tami soarlo akido ke songalong karjap dunji apha soarlo asong tami do onang jilang lapulo te khai ki songalong pen chenglok prekjam kachi songa mo along tami RD do ponji pusi ningje ponringti Pherangke thingno Karbi Anglong Women Justice Forum MIP Biolet Baby pen lamthe ke pachini ponke indeng trok song mahang ki thek ani pen pacheton si Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan panong pen Karbi Anglong disiari deng pinpuralo pajerdam bangsolong jesemet soarlo tum akido kisung kachetong nang la pen kisung pen ke pajok thekje puthak jongdun pusi ningje Karbi Anglong Women Justice Forum asam hana pathek kan propaganda ni long kami fransi franke bitu hana propaganda ini apor oleh tum malong itu labang ko ni kan propaganda apor long itu program pathetik sebinyangi kami ni tu motor bukan penting lo kisudun ladu kami gitu ajar ni tu itu program apa kita kita long itu kini tu dapat apor ni tu thang sai hem long play house kon long lapen dak ni tu malong kaprek organisation nanti hampang tu soalo program apa kami tu long tu tong long lang itu mandat lo di perfect lo ni dapat dalam penting lo kaprek alam ni tu mandat di sore ni tu malong kan lo Kasi pini bangkian ini tu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan panong si isi through ini tu isi memorandum kitok tu itu ngan Karbi Anglong Women Justice Forum hoy itu ni kan pro reflect men pen ini tu ngan asam memorandum halo do ladak memorandum ni tu ke jong pon ke halo non do bama sarkar ke India pen state pen district on kami tu don for sarkar lo jadi so sarkar di sarkar do bama uno hut ni tu masong pen isi ini mate songkoni itu asong pen kadiman pandi mate itu pandi ko no sini di kantor ko News report long sa daing ti Karbi Anglong live